Kor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kor Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ringkat bagi senjuk gitrai bagi nongnya kebriu hinyotrap hakash potrik nailur arajar arpusan. Kelakin tu ke khasi hus Autonomous District Council bahkan breaking iki kali kamai tourist ki bawa nabar ke jilla dengan trading by non-tribal regulation ka khandai sepatan pusau. Hakajinya keram ikilar patai kubor President Keseng ubah Rikal Dinas Darling uliat ho bo Chief Executive Member ke Council ubah Shimbor Lang Rinja uliat ho baga Council kan sa syong jinga lang syua ban shimnya karai halor kani. Ulang ru baga jing pemana katna jungo kai perthai ke sarkar jalla ban pinmi sa arspa atli kali prime kan implemento AA badi ki try muluk namar bagini kali ki jugla long tang ki SMCR namar ba wat hadu lai banairu kimyo kamai AA. Haga juga por lakin thoru yung menteri katna jungo kai perthai wa poling do dag boong bom day ben subatai start tang dag ba syusyong na secretariat berloong ru baga jinga ki kumbra de pemana kanya be syahmat nadu ka kan ru tru nailur arajar arpusan. Ni kumka sinjuk ka kali kamai bri new trap nakalian juga AKM TTA mentas ni mah ni lawan chanish po KHDC kajingwan jungi mentas ni chanish po KHDC ru kadon nakadaw namar ba kumbangi kibun taki jingtho na po Assam kajingtho na po Assam ba nyimla ban le kumka Sikkim model nyimla ban buat ya ka Sikkim model de lamar bagi ong hana bakal adan kata ka special architect nai emo na menta jongka Constitution kata kalong article 371F jongka Constitution of India. Te kumtahi habangi osngowi kata ngi lengo ba kumno ba kinong ya kata ka ya katang ka Sikkim kayo ya kata ka special categorization na po ka Indian Constitution. Henry ngi dapat wat mangiru ngiyo ya kata ka special consideration na ka special administrative kabor ma ngiyo naka Constitution of India kata kalong ba kini ki jingdon jongki ADC de hapok ke ADC ru kadon kanika United Khasi Jaintia Hills District Trading by Non-Tribal Regulation 1954 ma ka section 3A 1B de hangne ru kala regulate ya ka trading but ya ki kam ki jam bala ban trade ki dakhar banabar te hangne hi ka jingwan jungi ru sapo KHDC ba ni kwa ban pen ai jingmut sapo ka KHDC ba ki ADC baro khoi hi ba at least ban nakaliang jong ka KHDC ban le no ka lenti na ka senjam ban la ban khangi kini ki kali banabar ban lech kini ki tourist spot ki bahap hapo ka schedule area te tangkum tahi te ka jingwan jungi ru menta ka sini shane kalong tang na menta itahi i baret ma ban wan kendu si ECM jungi ba ban pensyai kanika jing kwa jungi baka jing dawa jungi naka ya ka sorka na kaliang jing CM ti la ai jingmut ba in sa shong meeting bat ki members jungi baka trade ye te yong ba in sa pentip ya shangi baka ka decision ka takalat kalenti bakila ban shim na ko EDC banyarap yaki samla bro khoi hi banyo kam yo jam kanika bri banyo trap ngila pensyai ki Assam ba pet ni khang ya pi sia banumwan chene ngi ong ba ndai ban support tourist spot tangata hi ma ngila ada pensyai ki ru andrei ya kata ka response ru kidan kalong mix response kalian juki ma kidan ki drivers ki bakershan ya kan ya kidan pat lamar bakini ki bami khmat kidebe kita ki nong yalam na ko kita ki association andrei hapo Assam ngitip ba bakadan da ka union umdai da ka association kidan da ka union kante kanne ka jingmi jong kata ka association ru kami nano ngim dan jingtip ma kaba arpat kalong ba ya kan ka baong ban khang ban baong kumbaong ki ba kamdan kata ka rules and regulation henry katkum kanika peknya kanika reciprocal transport agreement between the government of state of Assam and the government state of Meghalaya kabalasan hausnam khandai spa khandai pinyau 1997 hausau terik December ma but kaniru kadan ka subsection 4 hapo subsection 4 jang ka section 88 hangne kala ailat da ka constitution da ka motor vehicle act 1988 bapila benchna ya kita ki transit route ya kita ki kini ki agreement hapadeng jang ki two states kumno ban kamai kumno ban ai kita ki kini ki permit si teladang ipet hangne ru kamdei datang ka Meghalaya ka basai ni kan handai wat ka West Bengal and Sikkim ka West Bengal baka Sikkim nang tapat
ka Jharkhand, ka government of Jharkhand but ka Odisha kata ka sign hau 3 August 2024 ma pe but ka Odisha Jharkhand ru kadong bolong latest kini kita bolong latest ki jongi pat hang ni kapok ka Meghalaya reciprocal transport agreement ba ka Assam ru ila bani da ka Bashai ba hang ni la mention clearly that this gazette of the state and continue to be operative till replaced by a fresh agreement by mutual consent timut kani kadai bensim khia ka sarkar amari kani kemdi ra basain mangi ki tourist association ne menu kaya kani la adap sign da Commissioner and Secretary of Government of Meghalaya Transport Department US Chatterjee 1997 but PC Sharma bolong Commissioner and Secretary of the Government of Assam Transport Department bakila adon ki sakhi ini ba Shri PK Lakiang Joint Commissioner of Transport anta US Data DC Tripura Bhawan Guwahati Dei Saikia Commissioner of Transport of Assam ma kila ada clearly mention hang ni what hayaki tourist permit ru ladang ngi kenya kata ka tourist permit am ladang ikran ka basha ngi ya kan kum kan ni ka rule ba menta am mut jin baro khoi ki permit bayo am menta kila along invalid lamar bakat kum kan ni ka kat kum ka rules and regulation ki dei pet kum no ka tho Meghalaya but Assam 200 permits each 200 permits each mut kita ki permit kumno menta ka jingkiling habu ya transport department ba kumno kimi kat ni teli ki permit haba hang ni kla sya tang aspa teli ka amendment ru kampat don ka rules semai basaing batamai ru padon ma ya ka balai kumboong bapol ba ahna mla ya kata corridor facility na kita ke EU ma hang ni la mention lupa hang ni kala don lupa ya ka corridor facility when the route of the stage carriage bus permit or bus tourist taxi, minibus from initial point to terminal point of the state passes through the territory of other states, each of the parties shall allow the vehicles to pass through its territory, provided that the vehicle shall not drop or pick up passengers at any place within the reciprocating state. Kamut ayu kan ya, kalong ba kila da pick up la ka point sio na point A, sio point B, sio mentang ngilik nang ni sio Guwahati. Ngilik nang ni sio Guwahati, mut kini ki taxi kini ki bro khai kat kum kan ni gimla ban pick up na pedeng jong ka surok i kadang ngilik sio spo Assam mut ha pedeng jong tu ka Assam bro khai ni hap ngimla ban pick up passenger i ngilik bengi hap pick up direct na depo na point baik na po depo na po hotel ma dia ka basau pat kalong ba hakani ka hang ni ka rule am ngilap ba ka state carriage permit kamut ka bus ki buses CA borokhat ma ki buses CA borokhat hang ni ki ong ban I preference baik tang ya ka state transport corporation ti lada PE menta lada pipet menta ke MTC kalaja niap ha menta ka MTC ka sulong tang kanong ot tiket lamar boleh kini ki permit borokhat kala let chano ki let syak private siki private individuals di mana kita ki private individuals pilatik lupa mano badai but mano badan ki jingdon stakeholders ru hang ni ki dei ki brio ki badan hapo syuki ki badan stakeholders takada kim kwa ban implement ya kan ya ban pen i pai ba lamar balai kan ni ngila adap submit hang ni kala dan ka receive copy kan ni ka receive kila receive hau arjar apusau khat pra tarik halo kata ka jingkeli jong pi ke ba nakalian jungi ki nongnya kali kamai jong ko priu nyot trap ni kan lum shimshu daga tagalenti ke pa ong tangkoi ka sen barma kuma platit mentas ngi wan nak senjuk ki nongnya kali kamai ki try jong ko priu nyot trap te ke bangi syam nakalian jungi kita ka jingong jungi pa polling do dai menteri badi pe tourism ha ka bai ong ba aspa tuli kita ki kali prime bai penmi nakalian jungi te nakalian jungi kalong bai kumbangala ong tu ki tayo bladep nakaliang jongi utrai muluk kita kelipain kilong ki cakap semsiar semplang nrai ya kita kelipain kalong ba shupenmi longno shupenmi tang pendep berkom syak perthai bangin penmi kata kali nrai kita ki berkhoi kong ba utrai muluk hadu menta meneru bun hi ki pamyo ya kata bamyo ya kata kali mereka ba phi kita ki kali ki kali pain ki ba ka sarkar ka temi menta kalong ki penyo bun ki bayo ki bawa kalong no ha kitu rungan ya tro mi ha ka bangai i menta katkum ga jing sno jonga ki bun hiru ki benimi sudah bat kita ki kali pain ngan lu ifi ka ka jing kalong ka jing la da ki pemi is arspa tali ka jing jung ki nong nya kali kamai ki bangila don lupa bangila sim lupa ka kali nak ka simet
kelilun ke mengi sim-simet wat kini kalau yo prime mentaru pilai ku mangala ong terus ni ke jing kalong ba ki don ki perlok jing ki yo ke prime mentala lai sau benai kim yo wat citrip nganya thu ibi kindiat hani ke don ke jing thok ke manga ngala ke kindiat ke jing jing ki nong nya kali kamai maha ka sistem ni don khat ar nai dei nem hak sistem ni khat ar nai hak kita khat ar nai ke membut nyo tang pra benai ban kamai kata bang nyo kamai pra benai bat ngai thu ibi nak ki pra benai nak ki prap nai sau nai ke dik totally kabang kemut ke dik off season kabang imyo kamai terat nak ke prap nai kemut sau nai imyo nong ni mo sisin ka hak sistem ke don khat ar nai kabang ni kinong nya kali kamai imyo tang prap nai ban kamai hak sistem dan nak ki prap nai kemut sau nai ke dik kabak syukha ala khang be ndon ke dik si off season ta hak ni ke prap hak ni ke sau nai pan hak ni ke sau nai ngi tu ipi sorry mo kani kindiat apa kala kani ke prap nai niyo prap nai ban kamai hak sistem nak ke prap nai kemut sau nai ke dik syong be hieng nimyo ban kit passenger sin stay paling kawan ke dik ke off season ke bangi ong te nak ni ke prap nai kemut ke jingyo jingi kalong bai nak ki prap nai ka jingyo jingi ke trip ke bangi binyo bangi yo mangi kinong nya kali kemai ki pada hi na pakajalla Meghalaya na chilongan omipi kalong bai tang khatsan kan trip kaba yang kalong menta bana kiti khatsan kan trip ni hapan pendap ya ki EMI ki bai ki babun te hangnu ni yo nong mangi menta ka sarkar ka ong permi sa arspa tali menta syuang itu pi artli ki bos ki ba ka MTC kala permi ka sarkar kala permi ka bankit na po Shillong to Goti to Shillong ka mut na Shillong kan mi indru bijim step kan poy Goti khatwi biji ka mut na Goti airport kan permi khatwi biji kan poy Shillong nunu sausan biji kita ki jing ka jongi kalong bat mentangan kata jifmi jongi sarkar ki aspa tali kalong nakal yang jongi kinong nya kali kamai kalong nginem jangi ki bede banyo hop nginem yo tadali nginem yo pini namenta jongi ki bede yo no yo nong ngan ong ngan ban sisin kan ni ke kali prang ke bakal sarkar kan permi sa aspa tali nam tau try meluk kan dei be ka jaka set sem siar semblang hapkan ni kata ka pasai psit namar ki perlok jangan sipo kat sanu ki belayo bat kita wi bala ong lai penai menta du mentau 4 yo tong sin ka Tidak melaksakan dan kali. tapi ku mengalapan saya terus ni san pulai teli ki kali skim baper belayo mengaladep ong basampo hojala ni jiru dang pemendu ngila yo ka sarkar ka irap ni sutnat ya kata andai andang ngila yo kita kali ka basyam jing e ki kalong ba ki paradok prasnam jongi ki ut kinam yang ki ong pak rikal pak toling nyelek kumno ngila satan ka kali kita kisur ki bang yo na paradok prasnam kinong nya kali kamai Tiga sarkar ka perkat mo ya kata mentapat ka pencurut pat bangin sapmi sa aspa tadi kani pro kaditang pancuplip ding ya kani jingi ki jingi naik pen biacu ya kita ki kali skim naik biacu kita ki subsidi ka bentang ka jungi kalong ba nyim tre subsidi ki jongpi da pi ong man ai subsidi kana bentang jungi kalong ba ni don nak ti kijap ni tre system bangin pentap ya jongpi yang sen tang kawai kalong wat di penmenin pat bi jingi tagi kumba pen bi mit cingom ni kinong nya kali kamai nang cepat sak menteri sarkar ibu nak kabor mentai ong ba batai sepang Kaziranga mo batai sepang Kaziranga itip tang Kaziranga pitip ne em kai ga bajak ngan ong ibiang ni hak Kaziranga kadon kat tu dia po asam kita ki park national park kadon hang ni ka national park Kaziranga Probitra park kani Manas park kini kidon lai tu ki park ki bapawa po asam hak ini yang itu kita kinong lam po asam iwan ban balan start ya ke bangingin mun ya sakmat kum kinong nong nya kali kamai ban ka jela juni bangin peli sakmat kini ke jengki banum syak ju kali ban bar ke jela banum terus spot ngani tu ipi hak Kaziranga wat nong nya kali kamai na asam ru umyo bandrung hakete gipat try lokal nang ton po Kaziranga hak bankit lada kali sam kon kit kita sang tu kemudian kiru kin mi abang support ketok Kaziranga pak ini kita try snong untuk diberi ki asami kali asam in kit ki lokal ngin tu ha probita pak ko kani ko kalong bunju ha mana su kalong bunju dengan ong lihat apa bidan apa ski sekretariat apa tai start ya ke beja po asam nitip khamba mi kinong nya kali kamai ibang jule yakini ki jaka per ba kumno ko jing ke jongi kalong ba ni syam menta kalong ba ni wat ini ki pak ni mla bandung tang ko wing ong ba sarkar betul naik penhek ketuk ting am jompi le ka kam
bat ngan ong ini sekian nang ismat ba wat jupen bit min ne jingkom ni shon ismat ka jingi ki jingi kan nyai baik adu kan retrik klempu por tak hadu ba ladapi ong ba ni long kita ki ba ni ne perkhat ki we mi renga syukur pat hani ka poru nam ta ki pat ka bri nyo trep nong sok nong ki ba i ki jongi kan ni ki jingi ki jingi kan dei baik kalenti ka ba nyai ka jing jai om bangin penplumar snong lani ban penduk nong ya ki try nong sok nong di ba mut ban isim dawai ni kini kata ni nem ton kum kata ring nyai jai baik nama nak kalian jingi kumbangan pensai beng sin kalau baik ni kwa ya ke sokar bahkan tahu ki polisi hang bai dei ki terus pot benum syak sui keliban bar ka jela tangi ta namun tak produk prasnam dan ki nok sok nong pensai kata ka penta ni klem hang ya ki keli bot khoi bandung pot jelam kalian kata berkejing kembang ngamane ma kata ka jing ong jing ba pol ba ni dei bon sort out mangi ya kata ka problem ma te ngan hap kedau yang sakani ka reciprocal transport agreement jongka 1997 bal assign hapreng jongka government of Meghalaya but Assam ma hangne kala tho baik clearly kila mention baik clearly but in case of any difficulty that arises in the course of operation in the agreement, both states agree to resolve it through mutual consultation of concerned departments. Kani ngingim dan ngingim dei ka department transport department ne ngim dei Ministry of Transport ni ngingim dei tangki senjuk ka association ma te kasakani hangni kala clearly mention ba ka dei ka kamram jong ka sarkar ti balai ban kenyat sengi hata ni dei mangi se ba penyak ba syang ba penyak ya ka tourism ba dia ka transport department ma yu masanya bharuk ngahap ong kata balai dei mangi se ba penyak transport department tadi kum ta te ai nak tu ko syuki yangi ai nak tu ko department yang ingin penyak mangi kan ni lek khot mangi kan yang kita ki asami ai brokhai aba ki la don la ai kata ka syuki kata ka power yaki bakin lek ban train ban tajungi hanrei pat kalong bang ngi hap lek mangi kala mangi lek untuk bangi dei sarkar mangi ngi dei ka government of Meghalaya ngi dei mangi berepresent ni kata minister of transport iba dok ling ngi dei ta minister of tourism kala along nok kumta kan hangna ba hangni ka baling ong biang mentang ban biang ba ka government kampua ban implement ni kan ka RTA ya ka reciprocal transport agreement lamar balai kidan ka state hapo kini ki private company baki dan lamar balai tangsu implement kan ni kan kata ya ka pisah pilan jong kiro marbale kila don stick lang hakini ki companies kani ngila di mani kani mentala asnem handai kani ka agreement kala don nadu 1997 but hang ni la clear la thok clearly te ba kani the agreement shall come into effect on this day of the final publication of the official gazette of the state and continue to operative till it is replaced by a fresh agreement kamno ba hadu ndala assign meng ka fresh agreement timut kansa du nak kani handai hadu menta kimpat don ka fresh agreement kadang don baik tang kani ka 1997 ka agreement jong ka 1997 de ngmut ngi hab ya bikat kum kani kan ka clause ne ka section section 88 of the Motor Vehicle Act and subsection 4 5 and 6 4 5 and 6 guarantees the state on these reciprocal transport agreements to be signed between two states kala mention hang ni kala mention da ka Motor Vehicle Act 1988 ti kumno ba pol uang ba transport minister uang ba ngimla ban implement ya kan ya ngimla ban pen trekam ya kata ka polisi ba ni demand mangi